F'attakk bil-lejl Iżrael qatel il-Ministru Iranjan li kien responsabbli mill-intelligenza. Kien il-Ministru tad-Difiża Iżraeljan Israel Katz li ħabbar li Ismail Katib ġie eliminat. Il-Forzi ta' Difiża t'Iżrael l-IDF qalu li Katib inqatel f'attakk immirat fil-kapitali Iranjana Teheran. L-aħbar ġiet ikkonfermata mill-President Iranjan Masoud Pezeshkian sejjaħlu bħala assassinju kodard. Il-qtil ta' Katib isegwi dak tal-kap tas-sigurtà Iranjan Ali Larijani u tal-mexxej tal-milizja Bażix Gholam Reza Soleimani li nqatlu l-bieraħ. Fl-Iran illum folol numerużi niżlu fit-toroq sabiex jagħtuhom l-aħħar tislima. Tislima wkoll lill-84 Baħri li nqatlu fl-4 ta' Marzu li għadda meta l-Amerika erqet il-bastiment tal-gwerra Iranjan li ris dena b'torpido il-barra mis Sri Lanka. Sa dan it-tant Iżrael beda sensiela ta' attakki fuq Beirut kontra l-grupp militanti tal-Hezbollah. Fil-qalba tal-kapitali tal-Libanu bil-lejl inqatlu tal-anqas 10 min-nies. Min-naħa l-oħra f'Iżrael f'attakk Iranjan żewġ anzjan inqatlu f'darhom stess qrib Tel Aviv. Fl-aħħar sigħat ukoll fl-Iraq, f'Dubaj, il-Qatar, il-Kuwait, il-Baħrejn u fl-Arabja Sawdija ġew irrappurtati esplużjonijiet u ġew interċettati drones. U l-militar Iranjan ta' kelma li sa jirritalja wara li skont rapporti Iżrael attakka l-impjant tal-gas naturali Iranjan ta' South Pars, impjant maġġuri u fost l-akbar fid-dinja. Il-medja Iranjana qed tirrapporta li ħadd ma weġġa fl-attakk. Aktar kmieni il-militar Amerikan qal li laqat siti tal-missili Iranjani tul l-Istrett ta' Hormuz. Fuq il-pjattaforma X l-Istati Uniti ddikjarat li użat bombi li kapaċi irdu miri li jinsabu taħt l-art jew fi strutturi rinforzati bħal bunkers.